reka nongere mbasuhuze inshuti mwese mukurikiye ishene ya RTV Uhayi ni Fabiane Mwita twabazaniye amakuru rero yibanda kuri izi ngingo z'ingenzi Kinshasa bakomeje imyiteguro yo kurahira Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2024 nyuma y'uko yegukanye intsinzi y'amatora yabaye ku itariki 20 z'ukwa 12 umwaka ushize 2023. Abaperezida barenga 10 bo muri Afurika bose bakaba bamaze kwemeza ko bazitabira iyi mihango. Indi nkuru nuko umutwe wa 23 bicishije umuvugizi wayo mu bya politiki naho Rais Kanyuka yatangaje ko uzihorera ku ngabo za FARDC za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera iyicwa ry'abakomando babiri babo ngo bishwe ejo kuwa kabiri tariki 16 mu gitero cya drone. Inkuru ni yuko amakuru ava muri Uganda aravuga yuko ingabo za Uganda zaba zararashe ku basirikare ba FARDC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe bagapfa bakabamo n'abakomereka. Ikaze rero muri aya makuru ku buryo burambuye yibanda nyine mu karere cyane ijisho tukaba tubihanze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero iyi nkuru amakuru kuri iyi nkuru ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafunze imipaka yayo n'u Rwanda. Amakuru tubonye mu kanya gashize atangazwa n'ikinyamakuru The Reuters aravuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafunze imipaka yayo zayo n'u Rwanda, bikaba ari nyuma yaho umusirikare wawo yiciwe mu Rwanda. Mu amakuru yatangazwa rero n'iki kinyamakuru The Reuters biciye mu munyamakuru wa Reuters uri Goma Sabiti Shabani aravuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafunze imipaka yose yihuza n'u Rwanda. Umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiciwe mu Rwanda, abandi babiri bagafatwa. Rero iyo niyo makuru ahari, nuko imipaka yose yafunze kuva hose haba mu majyaruguru no mu majyepfo aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihana urubibi n'u Rwanda. Inkuru ya mbere ivugwa n'irahira rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Irahira rizaba ku itariki 20 Mutarama umwaka wa 2024. Hakaba hasigaye rero mu by'ukuri iminsi ibiri gusa, umunsi wa gatatu ukaba kurahira uyu munsi ubwo turi ku 17, nukuvuga ku itariki 20 akaba ari umunsi wo kurahira Kinshasa. Rero imyiteguro irarimbanije cyane, hatatswe isuku iri gukorwa cyane, ndetse n'imyiyereko izaba hamwe n'imikino izerekana, byose bikomeje gutegurwa hirya no hino ku bibuga byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane mu mujyi mukuru wa Kinshasa. Amakuru rero tugeraho ubu nuko mu batumirwa bazajyayo ntabwo hari hagaragaramo ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Museveni wa Uganda emwe n'uwa Kenya William Ruto bashobora kuba bazajyayo. Gusa ikigaragara nuko birumvikana ko Perezida w'u Rwanda ashobora kutazajyayo kubera ko umutekano cyangwa umubano hagati y'ibihugu byombi ntabwo umeze neza kuva M23 yakubura imirwano umwaka ushize. Ibihugu rero nta kuntu byatumirana bitanafitanye n'umubano ushingiye kuri diplomasi. Mwibuka ko wari ambasaderi w'u Rwanda yirukanwe muri Kinshasa, ndetse Kinshasa ikanahamagaza uyihagarariye i Kigali. Kuva rero icyo gihe umwaka ushize nako mwaka wa 2022 M23 yakubura imirwano, hakomeje kumvikana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itanga ibimenyetso ko ingabo za
RDF z'u Rwanda zifatisha cyane izo umutwe wa 23 ndetse hagiye herekanwa n'ibimenyetso birimo amafoto yagiye afatwa n'indege za drone za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru akaba yaranemejwe na raporo zitandukanye z'intumwa cyangwa se z'aba expert impuguke bo mu muryango w'abibumbye zagiye zigaragaza yuko abasirikare b'u Rwanda bagiye bambuka imipaka bakajya kurwana ku ruhande rwa 23. Tukigaruka rero kuri iyi tugaruke kuri irahira nuko mu batumirwa bamaze kumenyekana batumiwe nuko abemeje ko bazajyayo. Uyu ni umuhango uzaba ukomeye cyane kuko abaperezida 10 barenga 10 bose bo ku mugabane wa Afurika bamaze kwemeza ko bazajya bazitabira uriya muhango. Hano twavugamo nka Afurika y'Epfo, perezida wa Afurika y'Epfo, perezida wa Togo, perezida wa Congo Brazzaville, perezida w'u Burundi, perezida wa Tanzania, perezida wa Chad, perezida wa Angola, perezida wa Zambia, perezida wa Gabon, perezida wa Repubulika ya Centrafrica na perezida wa Botswana. Abo bose bamaze kwemeza ko bazitabira uriya muhango wo kurahira kwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuyobora manda ye ya kabiri y'imyaka 5 yatsindiye mu matora yo ku wa 20 Ukuboza umwaka w'2023. Akaba yaranemejwe n'urukiko rurinda itegeko nshinga ko ari we watsinze aya matora. Gusa rero iyi minsi mikuru igenda iba ibirori bigenda biba bikomeje kugenda bigaragaza imanga iri mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Bibutse ko mu minsi mikuru yeruka kuba mu gihugu cya Kenya, mikuru y'ubwigenge, nta perezida n'umwe wo mu karere waje witabiriye ibi birori. Muri Tanzania umuhango witabiriwe na perezida Museveni na Kagame bonyine. Ntabwo rero turamenya ari bangahe bazitabira ibirori by'Kinshasa, ariko ko tumaze kumenyekana neza ko Burundi ndetse na Tanzania biri mu bihugu bigize umuryango wa EAC ari byo bimaze kwemeza ko bizitabira umuhango wo muri DRC ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2024. N'ejo bundi rero ni iminsi 2 gusa twirenza undi munsi. Abandi ntabwo turamenya ko bizagenda, tuzi niba ari ugutinda. Yemwe na perezida uyoboye uyu muryango muri iki gihe ariwe Salva Kiir wa Afurika nako wa Sudani y'Amajyepfo ntabwo aratangaza ko azajya muri uyu muhango. Ubu rero ntabwo bizwi neza nimba Museveni nawe azajyayo cyangwa se atazajyayo. Birumvikana ko perezida Kagame we ntabwo azahakandagira kubera yuko mu manama yagiye anaba abaperezida bombi basa nkaho bagiye bakwepa inama umwe ari bube arimo. Iyo perezida Kagame aho yabaga ari bujye, perezida Tshisekedi ntabwo ahajya. Kimwe nuko aho perezida Kagame yakeka ko Tshisekedi ari nawe ntabwo ajyayo kubera nyine aya makimbirane yavuka hagati yabo. Ntibikiri ibanga rero igihugu nyine biranganye cyane. Ibi rero nanone tukiri mu makuru areba hano ku mubano wa Kongo n'u Rwanda, twabibutsa ko hirya y'ejo leta y'u Rwanda yatangaje ko hari abasirikare 2 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batawe muri yombi bambutse umupaka ndetse umwe akahasiga ubuzima. Amakuru rero dufite nuko uyu munsi ingabo za Kongo za RDC zatangaje ko zibabajwe cyane n'urupfu rw'umusirikare wabo warashwe n'ingabo z'u Rwanda. Igisirikare cya FARDC kikaba cyemeza yuko aba basirikare barenze imbibi z'umupaka batabizi, dore ko hariya ku mipaka nta kigaragara kibagabanya cyane. Bakaba rero babajwe n'urupfu rw'uyu musirikare wabo. Bavuga yuko ibinyamakuru byinshi bivuga yuko bakorewe ibikorwa byo gushimutwa, naho uyu warashwe akaba yarakoze resistance akanga gufatwa.
mpiri nuko we bakamurasa. Ariko kandi ntabwo bivuga ko hari imirwano yabaye, nubwo ingabo zo mu Rwanda RDF binyuze mu muvugizi wabo General Rwivanga bavuga ko uyu musirikare yagerageje kurasa, ariko ntibavuga ko hari n'umusirikare w'u Rwanda wakomeretse cyangwa se n'umuturage cyangwa se n'ibyangijwe n'amasasu. Bavuga ko yarashwe n'uyu musirikare wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba cyemeje ko kirimo gishakisha uburyo bwo gutahana bariya basirikare bandi bafashwe bunyago nk'uko kibyemeza. Reka rero dukomereze kuri iyi nkuru none yo muri Kongo ivuga kuri M23. Ikaba itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki Laurence Kanyuka. Baravuga ko bababajwe n'urupfu rw'abakomanda babo babiri bishwe n'indege za drone ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo kuri 16 ukwezi nyine kwa mbere mwaka 2024. Laurence Kanyuka avuga ko rero M23 bagiye kwihorera ndetse ko bagiye kuzacana umuriro ukaze cyane ku ngabo za FARDC. Kuva ejo rero hakomeza gucicikana amakuru avuga yuko hariya ku birindiro bikuru cyangwa se kuri komandoma nkuru ya M23 yari igicanga ko drone ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahacanye umuriro ku bayobozi bayo, maze bakavuga ko haba harishwemo benshi, ariko washyizwe mu majwi cyane n'uyu Koloneli Elize Mberabagabo wari uzwi ku izina rya Castro. Uyu rero akaba yari kabuhariwe mu gukora ubutasi cyane, akaba yarabitorejwe ngo mu ngabo nyine za RDF mu Rwanda, nuko agakomereza mu mirimo yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iriya mitwe yagiye ibaho mbere ya nta RDC Goma na nimwe ya Nkunda n'indi mitwe yagiye ibamo. None akaba rero ariwe warukuriye ubutasi muri uriya mutwe wa M23. Usibye n'ibyo kandi amakuru ataremezwa aravuga yuko hari nyine n'abayobozi bakomeye bakuru bo muri uriya mutwe wa M23 bishwe n'iriya ndege ya drone, ku buryo amakuru ava muri Kongo yemeza ko bashobora kuba barayiciye umutwe muri make hariya ku rugamba, dore ko bivugwa ko na Colonel Nanga wari uherutse kwiyunga n'uyu mutwe nyuma y'uko ashinze ririya huriro Alliance du Fleuve Congo, maze akiyunga na M23 ndetse akayibera n'umuhuzabikorwa. Baravuga ko aremeza yuko nawe yashobora kuba yarari muri kariya karere nyine karasiwemo bariya bantu. Ubwo rero iri tangazo rya Laurence Kanyuka umuvugizi wa M23 ntirivuga ni bande barashwe, ariko ryo yemeza ko abakomando babo babiri barashwe. Hari n'andi makuru nanone ataremezwa avuga ko hashobora kuba hararashwe na Majoro Wiringoma umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare. Rero makuru arimo ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aremeza ko ibintu bitari byiza ku mutwe wa M23 nyuma yaho ingabo za SADC zitangiriye imirwano zifatanije n'iza FARDC zirwanya uriya mutwe, dore ko FARDC rone ifite ibitwaro bya karundura imaze iminsi igura birimo ziriya ndege zigenda zitata kandi zigatera. Bavuga yuko zitanagira urusaku ngo ntabwo zihinda, ntawe uzibona, mbese zikaba zishobora rero kuba ari zimwe cyangwa se ari bimwe mu bituma uriya mutwe wa M23 ukomeza kugira ibibazo.
amakuru kandi aravuga ko impamvu nanone umutwe wa M23 ukomeje kwatswaho umuriro cyane ndetse no gutakaza imbaraga no kubera imbaraga nyinshi cyane zongerewe mu ngabo za FARDC, abasirikare bashyashya barimo mu bahuguwe ibihumbi birenga hafi 40 byagiye hariya ku rugamba bifite n'ibikoresho bihagije, bakongeraho rero n'ingabo z'umuryango wa SADC zikumwe na komanda wabo uva muri Afurika y'Epfo wungirijwe n'uwa Tanzania, hakiyongeraho rero n'ingabo z'u Burundi nazo zatangatanze mu gice cy'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru reka tuyahereze kuri iyi nkuru iva muri Uganda, ikinyamakuru cyaho cyitwa Chimpo report kivuga ko ingabo za UPDF zikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaba zarakoresheje indege zikarasa hamwe ku birindiro bya FARDC zigakomeretsa abasirikare, hakaba harimo n'abashobora kuba bapfuye. Amakuru rero nk'uko atangazwa na Musumana Nyesi ukorera mu gihugu cy'u Rwanda, avuga ko nawe yavanye mu binyamakuru bya Uganda harimo iki cya Chimpo report, aravuga ko ingabo za UPDF zarashe ku birindiro bya FARDC ngo zibeshye. Ibi rero bikaba bishobora gukurura umubano nanone, gukurura ibibazo bikomeye cyane hagati y'umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Ibihugu bikaba byari bimaze iminsi bikorana mu mugambi wo guhashya inyeshyamba z'Abagande za ADF NALU zikorera mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo rero za UPDF kuba za Uganda zikaba zarahagiye mu rwego rwo gufatanya ibikorwa na FARDC mu kurwanya ziriya nyeshyamba. Niba rero aya makuru ariyo koko yuko ingabo za UPDF zarashe ku ngabo za FARDC, birumvikana ko mu minsi hashobora kugira ibihinduka. Murazi ko abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo basabye perezida wabo aragikora. Twibuka ko basabye ko ingabo zo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba zigataha, bagasaba ingabo za MONUSCO nazo gusezererwa, zikaba zarasezerewe ndetse zatangiye kuhambira imizigo yazo. Rero mwitegure ko nyuma yo kurahira kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo hashobora no gukurikiraho ko amasezerano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye n'igihugu cya Uganda mu gukorera hamwe kw'ibisirikare byombi kuhashya inyeshyamba za ADF NALU. Ayo masezerano ashobora gusibwa, ashobora guseswa, maze ingabo za UPDF zigataha. Inshuti rero nkoramutima kandi bakunzi bacu, ni ahangaha amakuru tuyasubikiye kuri uyu mugoroba. Mbibutse ko twabagejejeho ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yitegura kurahira ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2024. Hasigaye iminsi 2 gusa. Abakuru b'ibihugu barenga 11 bakaba bamaze kwemeza ko bazayijyamo, harimo 2 gusa bo mu muryango w'Uburasirazuba. Amakuru none ni ko M23 ivuga ko izihorera kubera abasirikare b'abakomando 2 b'izina bishwe mu gitero cyagabwe na drone ku itariki 16 mu mwaka wa 2024 ikicanga. Naho bavuga ko ingabo za UPDF zishobora kuba zarashe abasirikare ba FARDC. Ndabashimiye rero ko mwadukurikiye, naho utaha igihe cy'Fabienne Mwita.